U Bosni i Hercegovini postoji mnogo streljačkih klubova. Jedan od njih je i sportski klub 4 Taktik. Jedan od primarnih ciljeva kluba je podizanje svijesti o sigurnom korištenju oružja i velika pažnja se poklanja edukaciji o pravilnom rukovanju naoružanja. Sportski klub 4 Taktik smo posjetili u sportskoj dvorani Goran Čengić na Grbavici, gdje su nas dočekali članovi kluba na čelu sa Seadom Hasanovićem. Veliki fanatik za oružje, kolekcionar oružja, onako pokušao neki društveni korisni rad, da kažem, kroz vazdušno, kroz vatreno približavanje ljudima, vatrenog oružja, vazdušnog oružja. Ja sam pokušavao praktično, statično, praktično streljaštvo, mogu ja pogoditi, ali nije to za mene ispunjavano. Pa sam malo pucao IPSC, imao sam neke rezultate, imao sam drugo mjesto državno, pa opet treće mjesto državno, pa nije to. I onda sam na kraju odlučio, ja sam onako koji voli taj hardcore, divljački. I onda smo uzeli sve challenge sebi da pravimo gdje stavimo pancir od 30 kila na sebe, gas, masku, zavežemo se sa konopcem i teg od 30 kila i trči, puca. I ti kad skiniješ sve to, ti si leptir, ti letiš, znaš, to je ono što je, mene ispunjava. Totalno smo različiti od drugih, barem mi smatramo, imamo neke antistres terapije, roštilj terapije, sad vazdušno streljaštvo, ovo je nešto novo što smo uveli, to nam je od ove nove godine početak. Streljaštvo je takmičarski sport koji razvija umijeće pogađanja pokretnih i nepokretnih meta korištenjem različitih vrsta oružja. Streljaštvo je također standardni sport u programu modernih olimpijskih igara. Specifično streljaštvo je vezana za činjenicu da se svaki takmičar natječe samostalno. U streljaštvu je u tom kontekstu izražena borba sa vlastitim granicama. Ono što takmičaru stoji na putu do savršene izvedbe i najboljeg mogućeg rezultata nije drugi takmičar, nego limiti tehnike i psihologije samog strijelca. Upravo zato se streljaštvo može ocijeniti kao sport u kojem je psihologija vezana snažnije sa rezultatom nego u bilo kojem drugom sportu. Čitavo streljaštvo, to nije ništa novo kod nas uvedeno, to je nešto od pamtivijeka. Naši očevi, djedovi su išli na obuke redovne. To je bio dio tjelesnog odgoja da se moralo vazdušno streljaštvo koristiti. Zašto? Radi neke discipline, radi nekoga, ajde rećemo, da uče djeca šta je dominantno oko, da djeca uči šta je nišan, da dijete zna šta je puška. Ovo nije prava puška, ali se tretira kao prava puška. Nešto jednom trenutku vidjeti da neko ovdje hoda s puškom, maše, cijev opirnuta, jer svi mi znamo kakve su to destruktivne moći te puške. Vazdušna puška je oružje koje ispaljuje metak uz pomoć kompresovanog vazduha. Vazduh se kompresuje prelamanjem cijevi uz pomoć opruge ili gasne ampule. Municija može biti dijabola, metalna kuglica ili strijelica. Vazdušne puške napravljene su tako da koriste samo jednu vrstu municije. Kalibar vazdušne puške može biti 4,5 mm i 5,5 mm. Puške su podijeljene u kategoriji po brzini. D brzina do 200 metara po sekundi i C preko 200 metara po sekundi. Ovo su neki od modela vazdušnog oružja koje možete naći u ovoj streljani. Pored ovog oružja, naravno, za ove takmičare i strijelca takmičare koji učestvuju na takmičenjima imaju puno bolje i puno skuplje puške. To su individualna oružja koji jedan strijelac duži. Ovo su oružja koja služi za svakodnevno ovako rekreativno pucanje. To su puške namijenjene indoor. Znači, jer imate više modela puški i više kalibara. Mi većinom preferiramo puške koje su od 177 do 200 metara sekundi izlazna. To je onako puška koja može nanijeti bol, ali ne može neku, osim naravno, sad pričamo ako oko pogodi ili nešto, to je sad neka veća sila. Osnovne razlike između vatrenog i ovog vazdušnog oružja samo kaže, znači da je ovo oružje koje koristi komprimirani zrak za ispaljivanje projektila, dok vatreno oružje koristi municiju. Princip nišanjenja je isti, princip rada i sigurnosti upotrebe ovog oružja je isti. Znači i ovo
i vazdušno oružje kao i vatreno oružje tretiramo smrtonosno opasnim i tako se ponašamo u svakom momentu i na strelištu, a i u streljanju. Korištenje vazdušne puške je prilično jednostavno. Imamo, znači, tijelo puške, imamo cijev, ovdje jedna opruga koja nabija zrak kao pritisak, tu ide dijabola. Znači, kad ubacite dijabolu, zatvorite pušku, otkočite i izvršite okidanje. Laik možda ne bi primijetio neku razliku između korištenja vazdušnog i vatrenog oružja, ali razlika itekako postoji. Mi kad smo prvi put došli u streljanu ovdje da pucamo sa vatrenog, prešli na vazdušno, to je bilo plakanje. To niko ništa ne može da pogodi, ne možemo da vjerujemo ono što se dešava. New experience totalno. Pogoditi nešto što zacrtaš je dosta teško zato što čovjek mora se usredočiti na metu, mora živjeti za metu i zato smo mi uvijek kontra tog, recimo kod mene u klubu nema lovaca. Neki će streljačke klubove posmatrati kao i lovačka društva, kao ljude sa oružjem bez neke posebne razlike. Sead se ne bi složio. Dok su lovačka društva fokusirana na lov i odstrijel divljači, sportski klubovi su fokusirani na metu, forsirajući disciplinu i preciznost. Ja ne volim lovca. Ja sam antilovac. Jer ne mogu shvatiti nekome da nanese nešto, jer morate disati za metu, morate kretanje, pratiti mete, morate pratiti sve. I onaj okidač, to je ono u glavi čovjek da sklopi, da nešto uradi. Pogoditi, znači moraš disati, sfokusirati se, disati za metu, poravnati nišane i onaj najlakši dio okidač. Iako se druženje sa oružjem ne čini sigurnim, nezgode na strelištu u klubovima su rijetkost, dok se isto tako ne bi moglo reći za lov. Što se tiče lovačkih društava, ne mogu nikoga suditi jer uvijek možda ima neko stvarno što to radi. Ali da li ste ikad čuli, recimo primjera, medijski gdje da je nekoj streljani desilo se ranjavanje? Ne do Bog ubistvo. Nije. Evo, gledamo situaciju stalno na lovačkim društvima. Ubio ovo je ovo, ubio se onako, ubili se u lovu ljudi. Svjedoci smo kritika upućenih na račun streljačkih klubova ili lovačkih udruženja da služe kao paravan za naoružavanje građana. Ali trebamo imati na umu činjenicu da je u Bosni i Hercegovini dozvoljeno posjedovanje oružja. Naravno, uz dozvolu koju izdaje nadležni organ. Također, legalizacija doprinosi sigurnosti, jer svjedočimo mnogim nesrećama i krivičnim djelima povezanim sa nelegalnim oružjem. Svako ima pravo u Bosni i Hercegovini se naoružati. Ima zakon, čist je zakon. Može svi čovjek koristiti beneficije. Dok god nisi krivično gonjen, dok god nisi non grata persona, dok god tvoje komšije misle da si ti dobra osoba i da imaš pravo za nošenje, ti imaš pravo se naoružati. E sad je drugo, kako ćeš se ti ponašati s tvojim oružjem, to je tvoja moralnost. To je kućni odbor. Ja nosim oružje sa sobom decenije. Ja nikad nikoga nisam ni prepao na ulici jer oružje nije sredstvo za zastrašivanje. Oružje je krajnja nužda. A ja, hvala Bogu, nikad neću doći sam sebe utjerati situacije da ne treba krajnja nužda. Ovo što se ljudi naoružavaju, ja smatram da meni je drago da ljudi imaju kolekcionara. Ako ima kolekcionara ko ja se divim. Ja imam 15 pištolja, ja skupljam to, ja to volim. Ja kad god ljudi idu po kafanama, idu, cugaju, ne znam ni ja, idu po diskotekama, ja ne idem. Ja sam porodičan čovjek. Ja dođem kući poslije posla, pa uvijek je sad, evo, recimo primjera, sad tražimo neku pušku Štajer, smo našli A2, mi je gledamo već mjesecima. Ona je 5.500 maraka. Znači mjesecima mi nju gledamo, zagledamo, da se izrazim ružno reći, ali zapišava. I mi smo na kraju odlučili, idemo ku pušku. E sad, hoće to neko vidjeti kao legalno naoružavanje ili neće, to je njegov problem. To je nama za sport, mi ćemo nju koristiti, da izvučemo na strelište. Moja svrha te oružje je da izvede na strelište, da opalim koji metak izve probaj, da vidi šta je Raug A2. A sad, da li je neko sebi kupio pušku, a svaka puška to za legalno oružavanje, svaka puška, kod nas poslije rata je ostalo milijone pušaka. Nema potrebe legalno se naoružavati. I dan danas ljudi po šupama kriju oružje. To je naša mračna strana. A legalno oružje, nikad se nije desilo sa legalnim oružjem neki problem.
Također, kritike na račun korištenja oružja leže i u činjenici da smo u nedavnoj prošlosti svjedočili agresiji na Bosnu i Hercegovinu i brutalnom ratu koji je odnio veliki broj ljudskih života. Oružje mnoge podsjeća na taj teški period. I sad kad čovjeku kažeš, ajde svi kažu tabu tema, joj, rat je kako pucanje, nemoj mi misliti. Ne, mi ne sugerišemo ubijanje. Mi sugerišemo ljudima da nauče, da poznaju. To svugdje u svijetu više, u Americi je normalno, izađu ljudi, iznesu top, ispali top, vrati se kući, sjedi 7 dana u nekom minu, kaže, učio sam. Kod nas opališ metak, eto ga, kaže Bela. Zagovornici posjedovanja i promocije oružja često navode za primjer Sjedinjene Američke Države i njihov slobodniji odnos prema posjedovanju oružja. Ameriku, ako usporedimo Ameriku i Bosnu i Hercegovinu, Americi nije bilo stradanja. Amerika je zadnja što je imala stradanje, nije građanski rat koji je davno zaboravljen, generacije prošle. Ovdje je još svježa krv. Ovdje je to bilo prije 30 godina i ljudi dan danas ja barem osjetim onako, mlađe generacije imaju tu neku poželju da se upoznaju s oružjem. Stare generacije, ma šta će kaj meni to, ja sam se toga nagledao. Jes prijatelj, ali nisi postigao rezultat sa pištoljem. Nisi uzeo pištolj na nišanju na 50 metara metar, pljas, pogodio i kad te opali feedback da si postigao nešto na 50 metara, pogodio bijet. Znaš, golemor, 50 metara je golemor. Tako da mi i dalje imamo tu neku našu istoriju krvavog Balkana gdje ljudi kriju sami od sebe. Ja imam situacija, ljudi ne znaju da imaju oružje u kući. Zove me čovjek, kaže šta ću, idi predaj u MUP. Ja ne mogu uzeti tvoje oružje ilegalno, ja ne smijem ilegalno oružje uzeti, ne smijem mi pričati s tobom na telefonu o ilegalnom oružju. Nemoj, molim te me zvat Znači, predaj u MUP, radi šta god hoćeš. Jer takva je situacija da ljudi su nije približen ovaj sport. Ja pozivam kogod smatra da je ovo neki krvavi sport, nešto da nek dođu, mi smo svake nedelje na vatrenom oružju, ponedjeljka, četvrtkom i subotom su na vazdušnom, nek dođe, nek vidi kako dijete od 16 godina barata oružjem, kako dijete sigurno od 16 godina barata oružjem, kako čovjek od 50 godina postiže neke fine rezultate sa pištoljem, slobodno. Tako da svaka disciplina se treba probati, ništa ne znaš dok ne probaš. Ako ćeš doći na jedan trening, naučiti pucati i kažeš ja znam pucat, ne znaš pucat. Znaš ispucavat, ne znaš pucat. Pucanje, uzeti pištolj, pa zadat 10 metaka u X, pa hodajući pogoditi 10 metaka u X, onda kažeš, vidio prijatelj, kapa dole, znaš pucat. Streljaštvo na prvi pogled izgleda kao muški sport, ali nije rijetkost da se žene takmiče u streljaštvu. Među našim istaknutim preciznim damama jesu Aida Arnautović, Segmedina Bjelošević i Aja Basarić iz streljačkog kluba Sarajevo, Selma Osmanagić-Klico iz streljačkog kluba Point, te Sabina Hreljić iz sportskog kluba For Tactic, kao i druge. Imam ja jednu, moju dragu Sabinu, moram je pozdraviti ovaj put. Moja crna ovca, to je jedan od svjetskih prvih, kad mogu reći, takmičara u IPSC-u. Mlada dama, moja prijateljica, dobra prijateljica, volim je puno. Puca pod našim klubom, osvojila je tonu medalja pod našim klubom. Recimo u našoj ligi imamo jedno 4-5 žena od nekih 150-200 takmičara. Potencijala ima, a potencijal je sljedeći da su dosta klubova ili prodaj dušu, otiđi negdje da si pod nečim ili furaj svoj film. Kad furaš svoj film, moraš biti spreman furati svoj novčanik. Sponzora skoro i nemoguće naći, jer ljudi su takvi kod nas, što će on dati, kaže, nekom klubu, da oni pucaju, da oni ovo rade. Taj isti klub se ode, pojavi se u Grčkoj, pojavi se klub u Beogradu prošle godine, ne znam ni ja, Crnoj Gori, prezentuje državu. Znači, mi smo se pojavili, mi imamo i medalja, mi imamo i takmičenja, imamo svega. Govorim vatreno.
Nakon Grbavice, naša sljedeća destinacija je streljana u Visokom, gdje se svake nedjelje sastaju članovi kluba SK4 Taktik. Na streljani smo zatekli kratke cijevi, pištolje i revolvere, ali i duge cijevi poput ozloglašenog, ali i legendarnog Kalašnjikova. Ovo je jedna od starijih streljana u ovom dijelu, čak prijeratnih streljana. Svake nedelje koristimo strelište za naše članove, za naš antistres. Tako da tu smo, se kaže, što se tiče, odvojili smo jučer, bili smo u vazdušnom, gdje je onako bilo toplo, fino, ugodno. Sad smo pobjegli malo na vani, poluzatvorenog je tipa. Ima nadstrešnice, streljana je do 50 metara daljine, tako da možemo koristiti kratke cijevi, možda i neke duge cijevi, kao što ste vidjeli. Nema grešaka ovdje. Ovdje se nikad, hvala Bogu, nije desilo da se neko ranio, da je neko narušio nešto onako, da je rigorozno. Odstranjujemo ljude, klub je onako i zato je napravljen da mi svoj čef, ovo je naš hobi. Ovo nije naš posao, ovo je svima nama hobi gdje mi zovemo to, ja ponavljam 1000 puta, antistres. Čitavu nedelju smo radili, lomili smo se na poslu, gdje ćemo, hajmo otići u Visoko, idemo ispaliti koji metak. Istrijest, postići neki rezultat, takmičiti se između sebe. Ja imam ljudi ovdje koji ja redovno pobjedim na takmičenjima, neću da ih imenujem, ali potom, pobjedi od mene. Šalim se naravno, to je taj pozitivni duh takmičenja ovoga. Članovi streljačkih klubova se međusobno poznaju i djeluju kao tim, kao jedna velika porodica. I nije rijetkost da se tokom termina na streljani organizuju druženja, pa i neizostavni roštilj. Ponekad se na streljani članovi kluba upoznaju i sa drugim sportovima, nekada i na teži način. Klub je poluzatvorenog tipa. Ne može svako doći, ta osoba mora nama leći, mora se uklopiti u naše društvo. Kao ste vidjeli, kod nas je i smijeh, i šala, i ozbiljno pucanje, i opet smijeh, i šala, i ta konkurencija. Tako da svako može upisati, ja kažem uvijek, kogod hoće da se upiše, dođi, molim te, 2, 3 termina da vidimo kakav si čovjek. Je li ovo za tebe? Jesi li sad ću ja reći onaj termin što mi kažemo kockasta glava? Jesi li kockasta glava, jel si kockasta me glava zove. Radi uslova koji su trenutno, sad je malo led, snijeg, htio sam vam pokazati kako ide taj IPSC i ta vrsta sporta. To je recimo sad zamislite, ovdje imamo sad trenutno mete na 10-25 metara, sad zamislite da mi rasporedimo stage, postavimo stage kod neka imaginarno polje gdje su postavljene mete, gdje imaš zaklone, gdje imaš prepreke, gdje se ti moraš kretati u određeno vrijeme i u određeno vrijeme najbolje pogodke postvariti. To je IPSC. Kasnije ćete imati priliku onako i upoznati jednog našeg, što mi ga zovemo Nuči, našeg člana, koji je jedan od mlađih IPSC strelaca u ovom rejonu, koji će reći onako, koji je prvi put se sreo kod nas sa oružjem, mi smo ga naučili onako moralno i sigurnosno korištenje oružja, znači momak je dijete, mislim, nije momak, dijete, ali mi ga si gledamo oko momka. Vatreno oružje je oružje koje se može upotrijebiti za razna dejstva. Osnovna 4 pravila su držati prst van barača, držati ga usmjereno u bezbjednom smjeru, znači šta nam je meta i šta je oko nje. I posljednje pravilo da smatramo oružje uvijek punim. Vadimo okvir, odnosno pritiskamo osigurač. Nakon toga provjeravamo cijev 2-3 puta vizualno, izvršimo bezbjedno kidanje u bezbjednom pravcu. Nakon toga se može koristiti oružje. Puni se okvir, nakon toga se stanovi stanje jela prazno, stavljamo okvir pištolj, repetiramo, nanišanimo prema meti, pravljamo nišane i lagano okidamo. Noge su u širini kukova, ja ću sad ovako, blago raširene,
malo, znači nisu nam noge skroz podignute, već malo su nakrivene. Ruke su skroz ispržene, malo možemo ovako raširiti, nanišanti i koliko god nama treba vremena, možemo mi spustiti oružje, nije to bitno. Samo da je pogodak onakav kakav mi zamišljamo i da nemamo nikakvog pritiska. Moramo pravilno disati, poravnjavamo nišane, kada odlučimo da pucamo, izdahnemo. I mi možemo do 5 sekundi otprilike tak da pucamo, ako prijeđe preko 5 sekundi srce krene brže kucati. I onda od tog pogotka vjerovatno nema ništa. Tako da odložimo oružje i tako opet. Ne može se uopšte spomenuti vatreno oružje bez sigurnosti. To je isto ono kada se kaže vozim auto bez goriva. Svako god rukuje vatrenim oružjem mora da poznaje sigurnosna pravila, što je amen svakog sporta. Ovog sporta posebno. Oružje, ne postoji prazno oružje, oružje je svako puno. Tako se tretira oružje. Bilo za nošenje oružje, bilo za sportsko oružje, oružje je svako puno. Po meni je najbitnije da se poznaje destruktivna moć oružja, da se zna šta oružje može nanijeti i da se nikad oružje ne uperi u nešto što ne želiš da uništiš. Ostalo, ovdje su 2 komande kod mene na strelištu, ja se toga pridržavam, onako, to je hot range, što ste vidjeli, i safe, onako kad se moram preknuti. Hot range, sve pucamo, ono American style, mete gađamo 10, 25, 50 metara, kad je safe, nema diranja oružja. Prilikom izdavanja dozvole za posjedovanje oružja, pripadnici MUP-a istraže podnosioca zahtjeva kako bi ustanovili da je u pitanju psihički stabilna osoba koja nema kriminalni dosije i uživa povjerenje u okolini u kojoj boravi i živi. Svi danas građani Bosne i Hercegovine imaju pravo da nose legalno oružje, da kupe na legalan način. To se izvede tako što ima zakonski normativi koji kažu da čovjek ne smije biti kažnjavan, mora biti čist pred zakonom, da mora otići u svoju policijsku stanicu, predati zahtjev za izdavanje oružja, gdje će operativnim terenskim putem policija provjeriti da li ste vi stvarno uzorak građanin i vi ćete dobiti dozvolu, proći ćete jednu obuku koju par klubova radi, obuku za vatreno oružje. Ja onako sugerišem svima, kogod da hoće da kupi vatreno oružje, da ne kupuje na izgled. Znači, otiđete, pogledate, je li vaša ruka pogodna za taj pištolj, je vama leži taj pištolj. Statistički gledano, legalno vatreno oružje, po moje mišljenje, onako sad ja govorim, to je striktno moje mišljenje, svako bi trebao posjedovati, kogod da je normalna osoba, koja ima onako moralnost i koja zna šta je vatreno oružje, može posjedovati. Nek se pridržava zakona, zakon je jasan, slovo zakona je uvijek bila jasna. Dok god se pridržavaš, nikad neće biti problema. Statistički gledano, nikad nije bilo upotrebe vatrenog oružja neke ilegalne radnje. Isto što kažem, dobrodošla svaka institucija da provjeri da li sam ja legalan. Ja moje svaki pištolj što ja imam meni je legalan pištolj i ja ne bi dopustio nekome da mi ilegalan donese oružje na strelište. Zato što mi gubimo puno toga za neku malu sitnicu. Oružje i konzumacija opojnih droga ili alkohola jednostavno ne ide jedno uz drugo. To je recept za nesreće i probleme. Čovjek je sve imao legalno, čisto oružje, dostala ga je policija, može se napuhati, on je puhao, ja mislim 0,1, 0,2, odzeto oružje. Alkohol, inače, bilo kakva supstanca, droga, alkohol, nije čovjek čistog razuma. Ja sam uvijek, kogod da konzumira, to isto kada uzmete sad, popijete 20 piva i sjednete za volan. Vi ste tempirana bomba koja samo čeka neki incident. Isto tako s alkoholom. Alkohol, pištolj, ne može se kombinovati. Lovačka društva, to je sve za svakog lovca, ne mogu ruku na srce, ima dosta lovačkih društava koji se stvarno bave lovom, očuvanjem lova, jer nije samo lov otići i tamo neki genocid izvršiti nad životinjama, nego treba i hraniti životinje, izdržavati životinje i onda loviti životinje. A ova lovačka neka društva što gledamo stalno, sjede janje moraš kupiti, gajbu piva, dobit ću, postaćeš lovac, to nisu lovačka društva. To je neka tamo, ne znam nija što radi, to je neka drugi zakon, treba da se bavi time i naravno mi imamo institucije koje treba da ispituju to ko šta radi. Za posjedovanje oružja i streljačke klubove te lovačka udruženja često se vežu tabuji, strahovi, ali i patriotizam. Ali u sportskom klubu 4 taktik negiraju sve navedeno. Streljaštvo je sport i hobi, a ne tabu. Ljubav,
a ne strah. A patriotizam je ipak nešto drugo. Patriotizam je ne u ratu. Patriotizam se i u miru. Budi patriota u miru, lako je biti patriota u ratu. Da vidimo ko će šta uraditi za društvo sada u trenutnoj situaciji. Znači nije samo ono, mislim, čitamo svakakve komentare svakodnevno, kaže ja ovo, ja ono, ja ovako, ja onako. Prijatelj, hajmo napraviti nešto društveno korisno, napraviti nešto za zajednicu. Za mojim očima si patriota. Napravi fabriku, patriota si ogroman. Facebook ratnika preko glavi, 505. Instagramske, 303. Facebookske i ostalo. Lako je stopili domova. Evo mi smo čitav dan bili na strelištu i ovdje smo radi ljubavi i uz našeg hobija. Hajmo moj prijatelju, nek neko izađe pa nek sjedi 12-24 sata tamo u Rijeci pa da vidimo hoće li oni švicarske toplog doma glumi patriotu. Patriote se rađaju u miru i žive u miru, a u ratu samo onako ljudi se stvaraju heroji. Ja ovim putem apelujem stvarno ljude da smire malo te tenzije, da radi na sebi čitav život i što kažu, živi u miru.